Pazi, snima se. Telekom Srbija, Superstar TV i Pink predstavljaju Neke bolje ljude. U pitanju je nova igrana serija o produkciji Pink International Company Neki bolji ljudi, reditelja Slobodana Šuljarića, poznatog po režiji najpopularnijih srpskih serija i filmova. Snimanje serije koja će imati 66 epizoda je već počelo u kompleksu Pinkovih filmskih studija u Šimanovcima. Neki bolji ljudi, porodična serija čije glavne junake predstavljaju članovi porodice Urošević i Graovac. Dramsku radnju pokreću događaji koji protagoniste dovode u situacije kroz koje će se ispoljiti različitost njihovih karaktera i sukobiti njihovi lični interesi i ambicije, prožeti jakim međusobnim emocijama. 3 generacije pod jednim krovom. U komšinskim stanovima Graovac i Urošević predstavljaju idealan teren za sukobe generacije i sistem vrednosti, ali i fini humor, po kom je Slobodan Šuljarić prepoznatljiv. Đuro i njegova žena Jovanka pripadaju posleratnoj baby boom generaciji koja se školovala, radila i vaspitavala decu u socijalističkom duhu. S druge strane, Dragan i Marija su predstavnici generacije X, koja je najbolje godine svog života potrošila tokom 90. godina prošlog veka. I dok je Marija uspela da se visoko pozicionira u poslovnoj hijerarhiji, Dragan je prihvatio ulogu domaćice u kući. Nikola, Sara i Filip su deca novog milenijuma, generacija koja je život na mreži podjednako važan kao i realnost. Ipak, kada ih sustignu iskonski porivi kao što je ljubav, bit će prinuđeni da se okrenu sebi i suoče sa osjećanjima. Tada polako počinju shvatati da se u virtualnom svetu ne možeš sakriti od stvarnosti. Porodica Urošević-Graovac je pod konstantnim pritiskom s kojim se nosi kako zna i ume, a prilično često niti zna niti ume. Decu pritiskaju izazovi i iskušenja odrastanja, očekivanja roditelja i sami roditelji. Roditelje pritiskaju bračni problemi i deca, a babu i dedu i porodični i egzistencijalni problemi. Kako će se naši junaci sa njima nositi i da li će posle svega postati neki bolji ljudi, ostaje da se vidi. Deda Đuru igra Nebojša Ljubišić, baka Jovanku Gordana Đurđević, Mariju igra Milena Vasić, Dragana Milovan Filipović, dok njihovu decu Nikolu, Saru i Filipa igraju Nikola Stanković, Jovana Milovanović i Uroš Drobac. Pored glavne postave, kroz seriju Neki bolji ljudi proći će više od 100 glumaca. Seriju ćete od maja ove godine moći da gledate na kanalu Superstar TV, nakon čega se seli i na Pink televiziju.